Umndeni kaMpho Matlala obeneminyaka engamashumi 44 ubudala waseProtea South ucela usizo lomphakathi ukuze usize ukubhekana nezindleko zomngcwabo esikhathini esingaphezu kwezinyanga ezimbili edlulile emhlabeni ngenxa yokuhluleka kwezinto. Izihlobo zakhe zithi izinkinga zezimali zibavimbezele ukuthi bambeke endlini yakhe yokugcina, yize bese kwayinhlangano yabangcwabe bakuleya ndawo eke yanikela ngebhokisi nemoto yesidumbu. Manje umndeni usucela amalungu omphakathi ukuthi alekelele ekungcwatshweni kwaMatlala ngesizotha. Usemanzini umndeni wowesilisa oneminyaka engamashumi 44 ubudala okunguMpho Matlala ophangalele esibhedlela ngemuva kokugula isikhathi ngesifo esiphathelene nezinso. Lo mndeni uthi lo wesilisa wadlula emhlabeni mhla ziyi-15 kuNhlaba wakulonyaka nosekuphele izinyanga ezimbili egqunywe emakhazeni ngenxa yokuswela inkece yokumfihla. Mpho unanani 44 this year. So Mpho una tsuba di drugs. So utsubeng wa hae di drugs una tsamaile mo hae. I think una sa batle ho mamela. Mpho una sa batle ho mamela ne ile ngwana sa batle ho kgalemela mo hae na mo kgalemela a dula fatshe le na bua le yena. So hore a qene a tsamaye ko ntlong una balela seo ho khalemelwa. Then o qeteletse a le sepetlele because o ne se a sa kgone jwanong a kula because le ha ke le sepetlele ke lo batla ho identify body ya hae. Death report bangotse hore e ne se le kidney failure. Kusenjalo umzala kaMufi nomakhelwane banxuse noma ngabe ngubani ongakwazi ukuphonsa iHS Vivaneni ukuba asondele. Na side ya rona ya family ho no sna chelete mo ntlong as le bona situation hore e jwang. Abuti wa Mpho ke motho a phelang a le mong, so ho pheleng a le one jwalo wa tawa ba. Abuti wa ka ke motho o itawelang nje, so every day o phela le hona je o tswa o seng a tsamaya a ye ka kwa mekhukhung. So ke bophelo ba bophelang bo ha na chelete. I think the little that he gets more I tolanteng, then he'll spend it on alcohol. O mo fela o ka tsenya letsogo gore a re thuse gore le sapo lena re lebe se le setseng fela se ba ka re thusang ka sona re kopa thuso gore le maditse gagolo ka gore nnete fela lesapo tshwantse la nna mo le tshwanetseng go nna teng le re le maditse gagolo re le baakhelwane ene re sa kry thuso. Lo wesilisa kuba ukuthi wahamba ekhaya eyoziphilela impilo yakhe eHillbrow eminyakeni engaphezu kwama-20 ngemuva kokuba esengene wagxila kwizidakamizwa. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngiseProtea South.